Iran dilaporkan kembali mengirim serangan rudal ke berbagai lokasi di Israel pada Kamis 19 Juni 2025. Serangan rudal Iran di Be'er-Sheva, selatan Israel dilaporkan turut mengenai sebuah rumah sakit. Rekaman penampakan rumah sakit yang hancur lebur diunggah di Telegram. Pejabat-pejabat Israel pun langsung mengeluarkan kecaman terhadap Iran dan mengancam pembalasan. Petugas kepolisian setempat melaporkan sejumlah orang terluka dalam serangan ini. Ini adalah kejahatan perang yang dilakukan rezim Iran, kata Menteri Kesehatan Uriel Busso kepada Radio Angkatan Darat Israel via Al Jazeera, Kamis 19 Juni 2025. Pejabat-pejabat Iran mengklaim terdapat fasilitas intelijen dan militer Israel di dekat rumah sakit Soroka yang terkena serangan. Pemerintah Iran menyatakan fasilitas militer dan intelijen itulah yang menjadi target utama serangan. פה כל היום אנחנו עסקים פה מכל הבית דודי, מה יהיה? יומיים ברצף? נפילה בת זונה, תראה את הבית כנסת. נפילה פה. תקפיד שלא יחסמו לנו את הציר ביציאה פה. בסדר, רכבים כאלו, אתה רואה, תוקעים אותם. פוצץ מעלה איתי. ביבו! ביבו! הלך סורוקה, בראש שלי משפיע על סורוקה. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.